nostra biba di naturaleza TV. E edición llave lo trata era tonja no chinan y cueva na una nanta habitat aqui na Bonaire, para sobretudo essa aqui te proteger. Promelo me vai se catama, paso eti un cueva favorito que eta visita. E depois, als Marilo explica tudo lo que te trata de área que nanta crea como parque de cueva y karst. E se Fernando Simal nos lo hace investigación riba era tonja no chinan. Hi, how are you? I'm very good. How are you? I'm fine. I'm Julianka. I'm Tama. So just follow me. So Tama, here we are at the cave. I heard you're very interested in them. Can you tell me a bit why you're so interested in the caves on Bonaire? Well, basically my interest started around 8 years ago when I became cave diver. I just got to enjoy what a cave can offer. The cave formation itself, like the decorations you can find inside, is just astonishing. And now we're at this one, but why? What do you like the most about this one? Well, it's a fairly easy entrance. There is a ladder in which you can use to access to it in a very safe way. Also because in this one you find very good examples of stalactites, stalagmites, and the very rare one, which is the helictite, the one that defies gravity and grows wherever it pleases. So, Julianka, as you can see, this cave is very special because you can find stalactites that are the ones that come from above, stalagmites that are the ones that come from below, the columns that are when they join, the stalactite and the stalagmite, the helictite, which are the ones that define gravity. You can see here, they just grow in different directions. And the last very special thing, if you look to the ceiling, is the coral imprints. You can see many years ago there were corals in this cave. Okay, you can see here a very good example of a column. You see how robust it is, how big. But the caves on Bonaire are endangered. Why? Well, I will say basically for two reasons. The first one is, again, because they are habitats for the bats, and the bats are very important. They play a very important role in the pollination of the cacti in the island. And also because some of the caves are being visited by unguided tours or people that really don't know the caves that well, so they can damage them. They can break accidentally the stalactites, or they can hold on to stalagmites and break them as well. And every time you break, it can be thousands or even millions year process of growth. So yeah, it's always better to go with a guide and an expert person of the caves. It was great. I'm happy you showed me this today. Very good, very good. Tip di Simang. Governo di Bonaire aduna proyecto de cueva aqui na Fundação Wild Conscious. Tá proyecto caminda ku cueva nang na parte norte de Bonaire. Tá ponenang den riba mapa a miditure cueva nang e passar tinha tonja noite e nó. O objetivo tá para ter parque caminda que tem cueva correndo por chegar na cueva seco, tem cueva com água também. E apesar de esse, tem diferente ruta rondo de cueva nang correndo por cana, queiro e hasi passeio. De com o projeto aqui para tem área na Bonaire caminda com
e cueva não está acessível, não está riba mapa, não está bonita pintada, você uma boa drenta e como mester move den e cueva por bairro turista local não também por chega den área aí e pa assina e cueva não ne outra parte não de Bonaire tá queda sem pressão de gente e tá assina tá queda mais protegida. Nós lo temos na altura de desenvolvimento não. Para mais informação, visita o website vivadinaturaleza.com. Hey Fernando, conta. Bom, conta vai, contento mirado. Me também, pessoal, eigenlijk maar ben para me entender de bom mesmo projeto que eu estou fazendo para OLB e me quer para contar a mim e televidente nan Kiko eigenlijk essa que está insera. Ok, seguro. El proyecto que nos está trabajando ahora aquí para OLB está tratando de asuntos de ratón de anoche principalmente y de su hábitat más importante que está en Cuevanan. Mientras aquí para sobre el ratón de anoche está muy importante para Bonaire, para lo que está el ecosistema terrestre de Bonaire. No tiene gente que está sabe, pero el ratón de anoche es un bestia único que por polinizar Kadushi, Cuellato, que tú ahí. El flor que está en Kadushi, antes de abrir hora de anoche antes de ratón de anoche también, Biden, mané blenchi Biden flor de día, el ratón también hora de anoche, antes de ahí bota sacar fruta Kadushi, que tú ahí. Anto ahora tiene secura grande en Bonaire, está Kadushi y Yatu, mayoría de fruta con agua, bestianan, no solamente ratón de anoche, otro bestianan también está allí de Kadushi, entonces para aguantar. Entonces está llamado Keystone Species, que menta es base de tu ecosistema terrestre. Entonces ahí está muy importante. No, bom, mas compreender o de como é importante, pero de que maneira eigenlijk a pode proteger a ratón de anoche? Bom, a amenaza más grande que tiene para ratón de anoche está Cuevanan. Para sobrar, ahora no está den día den cueva, especialmente en la época de maternidad, ahora no está de una leche para su yu. Yeah. Si gente está den cueva, entonces molestian en este caso un disturbance, entonces ratón de noche comienza a bular, mané loco, yuta cae fo de mama, está cae fo de muralla, Yeah. ya acá está come, nanta perder con otra, entonces vos por dentro de una cueva y allá tú yendi ratón de noche muerto. Mita, hobby curioso eigenlijk na Kiko te pasa ave, pero ave no estoy más voluntario que na Kikos no esté así ave noche. Lo que nos está a buena noche nos tiene la entrada de cueva, nos tiene un harp trap, esa aquí está un trampa arpa en español, para sobre tiene esta manera un frame que tiene diferentes líneas de pesca. Tanto era noche está que por bulada en je, pero ahora está drenta esta bruja su mes y está cae en un saco y ahí nanta queda quieto abajo. Entonces después por saque nos tienen que en un saco y nos sientan guardar de mesa. Entonces ahora na mesa con calma nos está tirando vista arriba, entonces nos está identificar su especie, nos está identificar si no está embarazada, si está macho, hembra, si está un juvenil, para sobre nos por guac también si está un puppy, un baby, o si está un adulto. Yeah. Si mitas abrir su jala así, mita guac, tiene luz de Els Marí, ese aquí está un juvenile. Entonces también nos por guac si está lactando, pues ahora su tete vos por mirar clara, entonces te cuele leche vos por mirar salir, pues ahora nanta mamífero, manenos. Entonces ahí nos está colectar tu data por un año seguí. Entonces na final de año aquí nos por visar na qué luna, qué especie de ratón de anoche está en qué periodo de reproducción. Entonces ahí nos ha más mejor qué año, qué parte de año está más crítico para proteger la cueva. 21. 18, 18.5. Mayotis Nesopolus, 37. Y 37 puntos. We have some pupil too, so it's a good start. Right? Yet. Si esta va a sacar su lengua, it's also from the Mayoti, la buena forma de Hopi Shine. Aquí es baby, Mientras ainda vou mirar Fernando e su crew está colectando data. Essa aqui está para prueba quão importante era ratón de anoche na tapa Bonaire e Bonaire sua natureza. A minha gosta hopi de por a mirar ratón de anoche de assim na cerca e também baby de Marica. Essa aqui estava na nossa Viva de Natureza TV. Tem outro dia.
No, no estaba yo. Cante con meso ánimo, ahí llega por Ibaicas.